Kangla food product ti iram dong ya seng mamahong. Yeng dio garlic mixer khatana tana Kangla gi no food item singi mahok khangla bada ngauroi daw kana ulai bagi. Kangla Nanai Day Spa and Salon. Special offer oina 40% discount pijari. October tang kuntaretagi, November tang mga fauba khaktamak pijaba discount ni. Pijari services singde haircut, facial, hair spa, foot detox asina chingmani. Extra charges yaudana yum dalaktuna service to pijari. Ayu pung taradagi numidang wairam pung taruk fauba hangjari. Ngasi maglengsin biro Nanai Day Spa and Salon. New Chekon Road SBI ATM building near Globis. Contact number 0385 244 7383 natraga 2447 385. Aikogi email ID hkgangte@gmail.com. Special Ningul Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefits on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting. 3 years warranty on all tires. For more details, please visit SM Motors Airport Road, Ghari, near Comprehensive Concept School, Ilfa, or contact us at 9366 508 258. Luhongbagi Pauda ngase Manipur Kabui Union gi meeting makhada tampaki Kabui khul singda paksana wakat mifam sathakre Manga Suba Amur Falcon Festival ngasi Tamenglong gi Unity Stadium da Forest and Environment Minister TS Syam Kumar na hudokuna pangthokre Amasung nupi ke asiba haksang ama fangkre drug na thombada amasire Kurumjari Times of Manipur gi nungthil pau mi eng tabiri ba punamakpo arun blantaram na okchari hauzik pau gi maruba pausing miyam da sandok na pijari Manipur Kabui Union gi meeting makhada ngasi India government amadi NACN IM anigi santi gi wari gi waroisin purakbada Manipur sokadaba wafam amata yawba yaroi haiduna tampakta taba Kabui khun singda paksanna section wakat mi fongpre kaisam thong Kabui khuldasu Manipur Kabui Union gi waref adubu sokoladuna khun machinda section wakat mi fongki wari ase ing tappa Manipur mache tahandaba Manipur thugai bi daba akhoi hingminaduna saminaduna leiriba maongdo adum leihanbiba aduga athuba matamda afaba solution puraktuna ing tappa Manipur thainagi leiminariba maongdo leihanba koi pami khoidi kabui jati di kokomi na lauri ba warep ado koi adum satkani boiga khusam naraga afaba solution purakna ba koi honagani haibase koi kabui jati gi apamani Manipur gi ngamkhai kaiba yaroi haina kokomina sangsilakpa khongjangda saruk yaraduna ngasi Manipur State Sumang Lela Council na senduna iboyaima Sumang Lela Sanglenda section mifama mafamkre mifama duda saruk yakhiba Manipur State Sumang Lela Council gi lifetime secretary oiriba Saugrakpom Hemantana fongdorakpada Naga feedstock asidagi lamdam asigi ngamkhai kaigdaba leite haina haibirabasu nagyat leiba singna haraunarakpa aki tujungba faungnarakpa asida ima leiba ki ngamkhai asi kaikhigidra bagi mipaiba adudi adumak po ihaike Koronom dungna wangbara panthoi panna mawangi malem leina lumbra palem iman mahli adumakti oirakanda palem panthau poriba iripak iramdam imana khwaidagi heli asugumba ima asibu makhong natraga makhut mami natraga kaigumba haksangi kayat amta suon biganu haiba pandam asi pamjabadagi khoi myamse ngasi se khoi protest togjari Aikoi Manipur da India government na oli sidi lisang sit na koi thamoi sing hak ta bauba tangdu leita na nungai na len thok pa ngam handabagi keno se matam yam sang aikoi ne khang padagi
ama natraga ama otna lai masigi otli base khoi yaning de masi tawba yaroi khoi gi manipur si ngamkhai si thugai ba yaroi hai bagi kaino sida khoi ngasi section mi phamse phamjabani Khoizuman Quasify Auto Association na sinduna kokomegi khongjang sogatuna NACN amadi India government anigi pit stock na karamba wafam da gyanari bano miyam da mayek seng na khanghalu haina taksiladuna ngasi Quasify dagi Bisnupur phauba auto singi oiba khongchat ama chatkre Quasify kaithel da miyam pullaba matung da rally adu chatpa hoki Bisnupur bazar fauraga Joypur khunau phauba chatlaga matung halaga Quasify da loshinki association gi president Akham Thiamna nongmi sintha leptuna Komina Sangsiliba Kongjang Asi Sogotuna Ngasigi Rally Asi Sinbani Karigumba India government Amadi NACN IM na Miyamgi Apambagi Wangmada Tabak Taurak Lagadi Association na Tumina Laithokloi Siba Kidana Kongjang Kaya Sangsilakani Haina Fongdoki Akogi Manipur si Thugai Gadra Akogi Masigi Waroi Sinse Poro Habis Akogi Manipur Minister Akoi Appeal Tawjari Masiga Loina na Manipur gi Juji Oiriba Tangtulu Tata Pio Masida Karamama Tamdaro Koina Tangtu Laitana Hingbang Godoriba, Okomina Toriba Sida, Saru Yabasida Sunatana, Masdagi, Enba, Akoi Siu Pobo, Koi Sangsela Kikani. Tamenglong Forest Division Amadi Ren Forest Club Tamenglong na punna sinba mga suba Amur Falcon Festival ngasi Tamenglong gi Unity Stadium da Forest and Environment ki Minister T.S. Syamkumar na hogdoktuna pangthokre hogdokpagi tharom adu da Principal Chief Conservator of Forest Amadi Head of Forest Force K Angami Amadi Tamenglong District ki Deputy Commissioner Armstrong Pamaisu Sarugyaki Tamenglong District ki mafam kayadagi lakpa miyam na Sarugyaki wa Festival adu da nat ki oiba jago isai Nachingba Kayasu Utke, Tauramaduda Wangang Laduna Minister Sam Kumarna, Malem Gimafam, Karakakta, Pangba Kunu Krangi, Makal Asi, Lamdamasida, Matam Kargi, Oina Paratuna Lady Basi, Lamdamasigi Soktok Saningaini, Lamdamasigi Miamna Usek Asibu, Kananaba Amadi Yokanaba, Lokalagriba, Togdan Kaya Asina, Lamdamasina Usek Makal Asibu, Nungsiba Masak Takli, Singi Lam Singda, Zoom Cultivation, Tinganaba, Uyantatpa Tinganaba, Amadi Umang Kananaba, Honabada, Langakna Tonganba, Tabak Torong Kaya, Faikali. Manipur Langakna, Manipur gi Chingi Lam Singi Chokot Taurangi Tamak Center Dagi Lupa Crore Kuntra Hena Thadaduna Semgot Anaba Taurang Loire Amadi Tamenglong District ki Tausem Subdivision gi Manung Chanba Renki Kilongkhulda Phangba Hornbill Yokan Anaba Manipur gi Chief Minister Tanaduna Athuba Matamda Taurang Lokhatkani Haiki Yum Mamana Kodi some Zoom Kalun Jarama Tore Mana Pautin Sama Page 100 tins of Pedi Aduga mana mahal di beduga ani dor karang beru si motor kata government di pada pesat pi na fabra kero to betul koi hendak sehine ye koi yang pun nak khana laga koi tau mayam se uyan on dia uzi yan laga di uzi yan bata papung phar di cizak ada kare koi na umang si koi yan thal masih thing bai basi koi di department ke sebuah matong ni government ke sebuah matong ni Thing by Basi Basan space na only why the thing with the other. But it take time, good support financially and support the player and thing we are doing. Nambol Police Station gi Manung Chanba Kodompok pi maning laikai da ngasi ayuk pung taruk lom tarakpada nupi amagi asiba haksang ama lairamle masak khangba ngamdriba nupi adu walking set pasingna Kodompok pi maning laikai Merakhong Turel gi maning thangbada taudona lairamba thengnakebani miyamna pau pirakpadagi Bisnupur District ki SP Priyadasni Laisram na Luchingba Police Team ama laktuna Haksang adu lokhalaga investigation tauba hokre forensic science ki team amasu laktuna thijinba hokre nupi adugi haksang pumtharamle masak khangba ngamdri mai amadi yet ki khuda sokpagi dakfam manba khara uki amuba masugi arangba fina chingi saruk punba uki phanek yauramdre nupi adu chingmi oramasu yai hairi Bisnupur District ki Nambol Police Station ki Manung Chanba Oinam Awang Laikai dagi Namairakpam Sanathoi gi Loinabi Masagi Sahi
Humpu Surabi Nangmairapom Kadambini Kaubi Nupi Ama Sing Purakpa truck number MN01I512 na Oinam Nongthongmum Laikai Thombada Mafam Dumaktada Laikidraba Nupi Adu Mahaki Farm da Mairen Kongdrum Hek Pachet Kibani Amadi Mahak Napolam Sing Adu Hek Luraga Halakpada Lambi da Laivaktiba Togdok Adu Tokibani Hairi Wangoi Dagi Laimaram da Sing Tananaba truck Adu Oinam Fauruga Lakpada Laivaktiba Togdok Adu Tokibani Togdok Adu Kamari Lainana Nambol Police Station Ge Kangbu ama laktuna laikhidrabagi haksang adu lokhalaga rims ki mokta postmortem gi damak pukre thongdok asiga mari lainana Nambol police na case ama register tawkre thomlamliba driver amadi gari mapu wangoi thogdam laikai dagi alangbam nilakanta Nambol police ta fagat kre hairi Lamdamasida Mayai Kaba Nisa Sizinabadagi Tungi Yumbirel Oigadoriba Naha Kayagi Punsi Tambangam Daba Mawongda Lady Hiramasida Tom TV gi Akhanaba report ama Lamdamasida Noma Kangdana Nisagi Ipakta Lupsilakliba Maruina Inkalakliba Naha Kaya Amadi Mama Mapa Kayagi Asa Manglakli Harau Harau Nungayai Fana Falamba Imung Kaya Amasu Ngasidi Kangkong Saiba Imung Oirakli Jumda Hanjandaba Kayama Thama near Tolo Panga Tolo Logipo Jumda Sangde Aduda Natana Jumgi Pose Kayama in a Jonto Kotokana Pot social chemicals Apama Maramoa my Mama Mangan Giva and they did Sana Bar Rural Hazatokiba Sumba Kayama they did she sent ma'am the Pesani and a Kotana Ma'am the Imasu Taway, Babasu Taway, the Mogi Tolo, Penimbuka Banana Doga, Amna Patava, Niamo Jeremy. I in Pido in Showlangen by Nang Aina Pasapi or Ganatra, Aina Pami Poto Pio, Nang Pida with Angawin, I want to Tazel easy, you know, I'm on doing Showlangen because send me. I'm Aying Nava, Nuina to Peter Gadipochi, I see on to again, Natragasmana, and a Torage, Aying Nava Saragi, and mine on Cutlaga, I know in a connotation by that. Nisa season of Horopagi, Madam Kiama lady, Maruina, Mamanava Sangadagi, season of Imung Manungi Nungaina Davadage, season of Sel Piba Masama Susingna, Selgi Belu Kangavadage, season of Horakiva, Inkalakliba Nahasingna, Nungsinungal Kainavadage, season of Amadi, Maruina, Fashion oina season of Kadage, Horakivangakdane. Adubunga City, Nisagi Irol Nundagi Laptop Nabidamak, Rehabilitation Center Kadage, Mateng Lowry. Sena Jasaba City Apa Ponatir, Jungi Sinau, Digi, Lakai, Yamba, Itemba Mam. I took us of a meme to oil. Sanga Ningle Nindreva, Kayurang the gate in our point of view, Kaipu the Isha, I want the took us of a meme. Ying sing out. Aina Wawa Mamma Nangiba, Isha the Burn Gama Nangiba, the idea Aina Jumda lying a Gama Yangaki, Upilate. Doctor Kayama Tanagi Nisa Sa Sigi Lep no Tamanga Lepayawi Sayam Lepayawi Adu Hanjan Adam Rilafa Dum Tazaki Aduna Centergi Mating Laudragadi I recovery set passing a Moyana so I include Sinawam the Hajaning Nisha to Matung Kani Kogi Wakanjum billions of Tambam Dakata by that Adum Hauji A lady is the Prababa never Barbata Matung Yudum International talk to Dong Lamsal Wagadi, Karak, Tam State, Tam Kara, the Karak Amukta, Marimaka, Tilak Pazay, the Inantoki, Dunadum, Kela, Radum, Mukanam, Chasalak, people to them lay. High Bunny Hasigi, Paxing Sidum, Hugulay by Sinausing, the Sang Sahaning Dabagi, Masakto, Namaram, Oraga, Sabidana, Pazana, Isagi, but Todang, the Puning Changna, Singson Biragadum. Labina Bana, Sikatang Tamzagi. Lamdamasigi Nahasingna, Aikoibu Pokbiriba, Ima Ipagi, Awaba, Amasung, Minungsi Yengduna, Makogi Apamba Tunganduna, Sakwat Pakunai Amadi, Nisadagi Lapna Laba, Iramdam Amasembada, Amato Oina, Honaminaba Matotari. Yeah, Nisasina Punsisida is the Igi, every aspect of our life, fighter and Neko, Mioiba Magi, Punsigi, Hiram Kuding Makta, Loina Makaita, Lapanina.
लाइक तंबदबु ओइरो इमा इपा इचिनाव ग लेमिनबा मरीबु ओइरो नुपी ngang ग लेमिनबा मरीबु ओइरो थबक मफमदबु ओइरो व्हाटएवर एगी लाइफ की एस्पेक्ट खोदिंग मक्ता लोइना मकाई थलकपनिना हुजि सिजनरिबा निसादो अदुनदी कैमता लाइफ ता हेनबा मुक लागतबनिना हाइबो पोतो थादोक ngamnaba निसा से कैनो निसा से कमाइन तोकनी हैबगी कैनो आइडिया म्याम मा लौरगा निसा तोकना होनबना फगद्रा हाइदना खल्ले म्याम सिगुम निसादगी लापथोकनबगीदमक्ता इसा इसागी ओइबा कंक्रीट स्टेन अमा लोइनना निसा मखल अमतगी निसा से टेस्ट तोबिदबा सिजनबिदबा अदुगुम्बा मियोय अमा ओइरकांदा तुंगी अचंगबा खुनाय सिगी यामना मसक थोकपा अदुगुम्बा युम्बिरेल अमम ओहेनबदु खै पामजै मरमदुना अखोगी नासिंग खलैबा नहारोनसिंगना ngasi इसा इसागी तौगदबा थौदांसिंग काउथोकांदा सिगुम्बा निसागी इपाक्ता तावरगा अखोगी तुंगी अदुगुम्बा हमचत हमबोइनारबा अदु तुंगी आशा लेतरबा अदुगुम्बा नारोल ngaktan खुलिंग बलेबा आबदो अखोई पामजदे मरमदु नारोनसिंग सिगुम्बा निसादगी यारिमखै लापना लेबियु अदु निसा मखल तसिनबिगनु अदुगा अखोगी ममा पासिंगी माइकैदगिसु सिगुम्बा नारोलसिंग इंखलैबा युम्बिरेल मैमसे कन्नबगीदमक अदुगा सरकारनसु अखोई अचौबा थौदांग अमा लौबिरकांदा हारिबा मयाई काबा निसादगी सिगुम्बा मणिपुरगी युम्बिरेल मैमसे कन्नबा थौदांग लौमिनसी खंता होगदबा मिकोपता मयाई काबा निसागी इरोलनुंगदा लुपलुरबा कयामा लापथोकनबगीदमक रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंगना अचौबा थौदांग लौरी अमरोमदा होरकलिबा नहा कयामासु नोंमगी निसागी इरोलनुंगदा लुपसिलकली कैमरा पर्सन रोशनगा लोइनना पाउदमजरिबा नरेश टाइम्स ऑफ मणिपुर इम्फाल हौजिक पाउगी मरथन अतेन ब्रेक अमतंग लौजरी लुहोंबगी फर्नीचर सेट का लोइनना स्टाइल एंड स्टाइल अमदी लोकल अलमीरा फंबिरगनी फर्नीचर सेट अमा लैबदा फियान अमा लेमना हपचरी लोइनना निंगोल चाकौबगी अखन्नब ऑफर सुपिजरी बेड डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल सोफा अलमीरा फ्रिज असिना चिंगबु खुदिमक फंबिरगनी ngasimak lengsin birau steel decor sagolban tera akham likai imphal manipur contact number 9612167042 natraga 8794714511 ब्रेक की मतुंगदा मैम खन तराम नौचरी LMS लॉ कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अमदी प्रिंसिपल के ऑफिस की कांग असि MSF अमदी कॉलेज असि की महिरोई सिंगना सोलोन सिनख्रे ngasi पांगथोकनी तोरंबा कॉलेज इलेक्शन की स्क्रूटिनी पांगथोकिद्रे थौदोक थोकफमदा MSF के वाइस प्रेसिडेंट सजद बुजा मयुमना थोकलिबा थौदोक अदुगी मतंगदा हाई कॉलेज असि की स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शन का मरी लेनबा थबक सिंह प्रिंसिपल ना नवंबर थागी तांग अनी की नुथिल पुंग अनी की मतुंगदा नोटिस थोकलगा नुमित असिमकी नुथिल पुंग मरीदा लोशनकिबा लाइवक्टिबनी ngasi MSF ना लोनसिलिबा सो असि कनागुम्बा अमतना MSF की अयाब यावदना हांगदोकपा यारोय करीगुम्बा थवोइदबा हांगलंबा थोकलबदी मदुदा थोकलकपा अफफतगी डाइट पुंबा मसाना पुगदबनी हाइखी अनी की मतुंगदा नोटिस थोगा पुंग मरीदा नॉमिनेशन लास्ट डेट ओय हाइदना अखोगी प्रिंसिपल का कनागुम्बा मियोय खरगी इन्फ्लुएंस तगी कनागुम्बा मियोय खरगा लौतुनरगा हाइतारे अखोगी यामना लानबा मोंदे इलेक्शन पंगथोनबा होनबा असिगी मायोक्ता अखोगी हाइबा कॉलेज इलेक्शन सिंग असि स्क्रूटनी तवने हाइबा पाउसु फंगे स्क्रूटनी सु तव यारोय लोइनना कॉलेज असिगी लाकदरबे इलेक्शन असि MSF का यानबा म प्रोडक्टिव होदी हिरम अमता अखोगी मसिगी प्रोसेस अम तव यारोय लोइनना अखोगी अखोइना ngasi लोनसिनजरिबा एकेडमिक ब्लॉक असे असिसो अखोगी MSF की कंसल याउद्रिङैदा हिरम अमतदा कनागुम्बना अखोगी थुगाइदना नमफुदा चंगम तारगदी मदुदा थोरकपा अफफत खुदिमकसे अखोगी सो थुगाइबा अमदी कॉलेज अथॉरिटी न पुदमे हाइबा फमसे अखोई मेडियाई थोंदा थमजरी अमरोमदा कॉलेज असिदा LLB थर्ड सेमिस्टर तमलिबा महिरोय मोइरांगथेम दयालक्ष्मी ना फोंगदोरकपदा कॉलेज असिगे प्रिंसिपल ना महिरोय सिंगी मरकता चान मिराय नाइबा मानबा मओंगदा थबक तौबा यानिंगदे कनागुम्बा खरगी थविनसिना मरम ओइरगा महिरोय सिंगी हक नटपा यारोय लोइनना कॉन्स्टिट्यूशन ना पीबा गाइडलाइन कया थवोइदबा मानबा कया प्रिंसिपल ना थोलकपा नोटिस अदुदा मयेक सेंगना यावरी हाइखी कनागुम्बा ऑर्गेनाइजेशन खरना अखोगी कॉलेज असिगी ए ब्लॉक से थोंजन बिरमे सोलोजन बिरमे अदो सी अखोगी कॉलेज की यूनियन अमा लेना अखोइदा करिसु पाउ करिगम इन्फॉर्मेशन पिबिरम द बिदा हाइतारेको सी अखोगी यूनियन साइड तगी यामना हक्सिनना देम तौजे
college as a systematic nine chatnaba constitution among manung da yauriba akhoi as a post graduate se 24 to 25 sina candidate akhoi election candidate oiba yae na thokpa post se hojiki notice sidana 17 to 22 hairaga notice thokle e sigumba asoiba mayam se college authority na yangsin bio aduga principal na su sise haksin na lohaninge कोर्ट की याथंग थवैदुना लैंगाकना जी रुबिंद्रो शर्माबु इंजीनियर इन चीफ ओइना ऑर्डर थोलकपा अंगकपा पोई हाइना जेलालोंग ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम की प्रेसिडेंट रॉबर्ट गोनमैना फोंदोक्रे ngasi ड्यूलालैंड की जियन हाउस दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा रॉबर्टना पालिबा लैंगाक असिना थेंखांग कयादा सर्विस एक्सटेंशन ऑर्डर थोक्तुना थबक्तगी पोथाबगी मतम हेलाबा जी रुबिंद्रो शर्माबु थबक अमुक तहनबगी मायोक्ता एस बोंजांगे निंगथौना हाई कोर्ट वाकतुना लैबनी वाकलबा मतुंग कोर्टना रुबिंद्रोबु चाही असगी जुलाई अमदगी करिगुंबा थबक अमत तौबा यारोय हाइना ऑर्डर थोक्तुना लैबनी कोर्ट की ऑर्डर असिबु थवैदुना लैंगाकना रुबिंद्रोबु अमुक हन्ना थबक पिसिंदुना इंजीनियर इन चीफ ओइना थबक पुरगनी हाइना ऑर्डर थोलकपा असि मालेमगी अतोपा मफमदा लेरमगनी थाजदे अंगकप सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी अंगकपा अमा ओइरे लोइनना थोलकलिबा ऑर्डर असिगी मायोक्ता अमुक हन्ना कोर्ट वाकलगनी हाइनासु फोंदोखि अमुक अनिरक तन्ना अहुमलक मरिरक हेलकपदुदा हौखिबा मार्च की थामदुदा हाई कोर्ट तक केस थाबने अदो सिंगर बेंच नसु डिवीजन बेंच नसु जुलाई 30 दा मागी थबक असे अमुहन सांगतोकपा यारो हेना ऑर्डर ताग्रबने अदुबो ऑर्डर ताग्रगसु इनौ नौना हजिक इंजीनियर इन चीफ मैना मा अमुक थोलकपसे मसिगी आई यानिंगदबो ओइना अमुक श्री जी रोबिंद्रो की मथकता मसी यारो हेना केस अमा थांकट के न मीडिया की थोंगदा खंगहनजबने जी रोबिंद्रो शर्मा मसामकनसु डिवीजन बेंच की ऑर्डर दो मांगना अपील तौरगा रिव्यू तौबियो हाना अपील तौरगा हाई कोर्ट लैरिबनी अदुगी कोर्ट ऑफ हेयरिंग दुसु हयेंग तांग मंगा नवंबर 2019 दो ओइरिबनी अदु मथकता अखोय गवर्नमेंट सिना तौरिबसिदी अखोय इंडिया के लेवल सु मेक इन न्यू इंडिया हारे मणिपुर के कनो सु अखोय की कैबिनेट अदुगा असो असांग सिंगनसु मेक इन न्यू इंडिया न्यू मणिपुर हार तौरगा असिगुंबा जुगोचा थोंग से तौर लेरदी कमायना अखोय अनौबा अखोय अफबा मणिपुर अदुगा अचुंबदो करमायना प्रकदब्रा हाइबसे अइना गवर्नमेंट सो हंगनी अदु मथकता असि कोर्ट के ऑर्डर लैना मोइना इंजीनियर इन चीफ हाइना थोखरबदिना अखोय मागी कनो सो फंगरबना प्रूफ सो फंगरबदिना अखोय कोर्ट ऑफ कंटेम्प सो थारनी हाइना अखोय निंगथौगी लेखमांगना सो अदुम अखोय लेपरगा लैरिबनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की फुंड्रई दलाइबा फुंड्रई हाई स्कूल की हेडमास्टर सिंबा यारोय हाइना ngasi स्कूल अदुगी स्टूडेंट यूनियन अमदी SMDC की कांगबुना स्कूल की गेट सो लोनसिंदुना स्कूल दा मियोय अमता संहनखिद्रे हेडमास्टर सिंबा की ऑर्डर ग मरी लैनबा सिंगना कक्ट्रिफाउबा खोंजंग असि सथकिगनी हाइरी महिरोय सिंगना स्कूल दा थोमजिंदुना स्कूल की गेटता गो बैक ए धनंजय हाइना थाबा प्लेकार्ड क्या हेतुना स्कूल दा मियोय अमता संगबा यहानखिद्रे स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी MD आवासना एजुकेशन डिपार्टमेंट के मरी लैनबा सिंगना हंदक स्कूल असिदा नौना हेडमास्टर ओइननबा हाइना थारकलिबा ए धनंजयना हेडमास्टर ओइबा महिरोय सिंगना पामदे हारिबा ओजा धनंजय असि ममांगदा स्कूल असिदा हेडमास्टर ओइना थौपुरमले ओजा असिना हेडमास्टर ओइरिंगैदा स्कूल असिगी चाखननबा अमदी महिरोय सिंगी याइफनबा थबक थौरम अमता पाइखल पिरमदे धनंजयबु अमुक नौना फुंड्रई हाई स्कूल की हेडमास्टर ओइननबा ऑर्डर थोलकपसि महिरोय सिंगना पेंदे धनंजय स्कूल असिदा थारकपा यारोय हाइखे मिड डे मील मरम चाना तौबीदे अमदी स्कूल चाहिए म लैबसे चाहिए म स्कूल तंबसे नोंगमता फुल पेरा तौबीदे 6 पेरा फुंड्रई हाई स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी की कन्वेनर MD मजिबुर रहमान ना हाइकिबदा धनंजय महिरोय सिंगा अफब मरी थंबंगमदे हाइबसी SMDC नसु खंगी असिगुंबो ओजा अमबु अमुक हन्ना स्कूल असिदा हेडमास्टर ओइननबा थारकपा हाइबसी लाइबक्तिबनी महिरोय सिंगी अपाम खंगना मरी लैनबा सिंगना थबक पाइखपिउ हाइखि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की मखादा मोइरांग केंद्र की MLA P शरद चंद्र की मिटेंग मखादा थांगजिंग सिंदम संगना सिंदुना थाहुम सथगदबा टेलरिंग की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर अमा फिलेम लाइकाई मोइरांग SBI ऑफिस बिल्डिंग दा ngasi हांगदोक्रे थरोमतुदा MLA P शरद चंद्र सिंह मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन M रोमीबला देवी CEO KB फिलांथ्रोफी इम्फाल
L Manoranjan CEO MLA Office Moirang PS Nilamalina Sarugyaki MLA P Sarachandrana Fongdokibada Government ki thabak khaktamak khanbagi mahutta masagi pamjaba haijaba sinfam amada ningthina thabak surga sel ningthina tanduna izat laina hingbot tamlasi mahakna makha tana haikibada sel piduna thabak tawre haina izat Tanabagi Mahutta aina hizaba sinfamda izat laina sel tanduna khunais da angamba khudol piramsi haike tha hum sathagadaba training program asida Moirang kendradagi miyoi chamaga kun romna training asida sarugyari kanda thagi lupa lising kun manga charaga kunthra charakanda aigi punsi se sei kunthra manga service to rokanda loirakpa kanda di mana pension jakpa matamda di magi contribution se aina sei kunthra manga da aina service to matamda aigi lebak ki damak aigi jati ki damak aigi lamdamasi ki damak aina kari contribution pirammi aina khudol pirammena sai thokta khanba matamda di sahi loi ki bana halaga lere me Paugi meraktan aten break amatanga laujuri Luan Aruna Khat Tang Mai Ni La Mai Adventist Youth Federation West Circle Tuang Youth Camp hai December 16 to 19 2019 Namduan Jang National Highway 37 None District Kailuang Gai Khau Adventist Youth Kagwai Guang Kariunu Khang Leaders Gwai Rui Samda Lobam The Jabuan panti akhatna sumai lungkhau nei lana ringswang mai gai cham kadam la cham khang guang lau diu khang ki thai Special Ningul Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefits on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting. 3 years warranty on all tires. For more details, please visit SM Motors Airport Road, Khari, near Comprehensive Concept School, Info, or contact us at 9366 508 258. Break matungda makhataba pau pizari tha sigi anida pangthokiba Jalarong United Front ZUFK Lami Sanglup Jalarong Tiger Force ZTF amadi Central Executive Council CEC gi apunba mifamna Zengsui Kamaibu ZUFK anoba chairman oina khalle haina lob asigi maikei degi thadorokpa cherol amana hairi serol asina makhatana hai Lufhana gi chairman Oramba Raitu Changwangna Nation Yuda Yaukibadagi Mahakpu Lup Asidagi Tanthokrabani Maramaduna Makhataba Lup Asigi Thabak Thorom Khudingmak Nauna Khalaba chairman Zengsui Kamaina Yathang Makhada Pangthoklagani hairi Numinini Oiba State Level Training Program for Police officials of Manipur on prevention and investigation of cases on human trafficking and child abuse haiba thorom ama ngasi Imphal gi ahanba Manipur Rifles ki banket holda hodokre training program asi Delhi da batch toba FXB India Suraksana anti child trafficking project ama oiriba project muktigi makhada pangthokpani training program asida tongan ba district singdagi police officer amadi personnel singna sarugyari training program asi women and child trafficking ga mari lainaba tongan ba issue sing asi technical gi knowledge amadi theory ga loinana thengnan ba ngamnana bagi pandamda pangthokpani haina FXD India Suraksa gi program officer Wangreiso Sangana aikogi paumi singda phongdoraki Thank you. Khunja Singda Hozik Oiriba Security gi Fibam Mayek Sengna Kanganabagi Pandamda Headquarter IGR South ki Mityeng Makhada Mantribuki Battalion 9 Sector Assam Rifles na Sinduna Senapati District ki Manung Chanba Gobajang Khungangda Community Service Cum Interaction gi program ama pangthokre Tharomasi Mantribuki Battalion ki company operating base COB na Sinduna pangthokpani Ngasi ayuk phone ki ba pause singda kari maru eba pau yor bege habdo me ampurna mungming taminasi Lamjingba Times October 13 gi matung Kokomi ga lenga ka wari sanakrai Naga issue gi matangda akhanaba assembly session kaunaba Chief Minister na thajaba piraklai Sunil Karam issue sing yengsinaba AICC gi team Manipur da thunglakrai Naga sing gi issue Nagaland manung khakta da loisingadabani Jairam Ramesh Manipur da ahenba security personnel thajadaliba si subnam sasan tauge hairibra o ibobi Yanakraba tungda stakeholder tanagani haiba angakpani stakeholder gi wa taroi da ba orebadi unadabana fai
Numidangda mafong kayada section mayra khongchat chatkre. Sangai Express Government ka Kokomi ga wari sanakre. Assembly mifam kongduna warip launa bataksin kre. MLA humfuna puna lepiu Kokomi. Congress Accord na Manipur sokpa sugya yaroy. Pokna form Chief Minister na Kokomi gi mihut singa unakre. Government na Manipur gi miyam na pamliba sing thabak oina pangthok tri fawbudi khongjang hankiroi Sunil. AICC gi team amana state gi issue sing yengsin kre. Congress ki matamda accord kya tawkhrabasu state amata gi interest sokhan khite. Jairam Ramesh. Naharol gi thawdan Kokomi na sarkar ga wari sanakre. Akhana assembly session kawgani thajaba pirakre Kokomi. Indonaga Peace Accord na Manipur gi apun basaktam da akai ba pirak lagadi Congress Party na madugi mayok ta laigani. Telipati da bomb pokai da BSF ki jawan ahum sokle. Manipur gi apun bagi saktam kai ba yaro haina section mi pam pangthokre. Paksan na mayra gi rally set kre. Sana laiba Friends ningol ama Manipur da jagoi tamli masano pana thang tagi masana tamli. Angela Sophia Manipur pumba UNESCO gi makada cultural heritage ohenba maram chai. Paramilitary forcing mahisang singdagi lokthokre. Force paisilakwa CAB gi oidoribra. Ngamkhai kaibe aba demand thokrabra khangan gadabani Congress. Huyen Lanpao Chief Minister na Kokomi gi thomi singa unaduna Indonaga Peace Talk ki matang da khanakre. Akhanaba assembly mi famduna Manipur kahendanaba phirep lawbiu haina Kokomi na taksin kre. India dagi tokhai tare haina lokthokki basingi mathakta lokhatpa case athubada NIA da sinagadori. Aihak London gi security na section na ngak senduna leiri. Narengbam Samarjit Bom pokhai BSF personnel ahum sokle wakat mi famkre. Peace Accord na Manipur gi political geographical area da insi ama fawbo hongbo yaroy. Jairam Ramesh Isel Express AICC gi president na tharakpa high power team Imphal da thunglare. Naga Accord ki waroisina Manipur gi lam insi ama fawba manghanba yaroy. Jairam Minister Biswajina Money Tax ki social service hogdokre. Miyam yabdana politician khaktana lamdam asida ahongba purakpa ngamloy. Biswajit Iraiba Naga Santigi wari waroisin purpada Manipur gi lam insi ama fawba sokpa yaroy. Congress Assembly gi special session kogduna lenga ki firep khanganaba Kokomi gi maikai dagi taksin kre. Manipur gi apun bagi saktam gi damakta lenga na sulepli. Loisle pada maru iba pau amukah na pizari. Ngasi Manipur Kavui Union gi mideng makhada tampake Kavui khul singda Park Sanna wakat mifam sathikre. Mga suba Amur Falcon Festival ngasi Tamenglongi Unity Stadium da Forest and Environment ki Minister TS Syam Kumar na hongtok tu na pangthokre. Amasung nupi amagi asiba haksang amafangle truck na thongbada amasire. Hौजिकी ओइना दे मणिपुर पाव मतंग सिदा लोइजरे मियंग ताबिबे पुनमकपु अमुक हन्ना खुरुमजरी।